Weizerchurs naznaqtili keşita, bozunge nu xobertime informazzun ravaqt abune, tsiberten abune fira. Razdar turboze ertsed zëngsirverst, barekt seve ja xusa. Xusar irestun ta Moskve jarovacke produkcji Ravdistan Prodexpoje. Dekagen gvardion skole vaqdartsad qabatır zinaduruk, skole zaltime Fimbalt, batalon Sarmate komandir Nanite Vladimir. Desunizar razdare turboze bestekhoe ertsed zënsirverst, sëg dje August, avestiate benotme arbocdeste zënkhustin genjte, nër barek kuntseve zënsirverste Augusog. Dësunduvën сахат мадувën фунц минуту алват кун ваверти министрат радгес хаят мабад зердевет зергесудет схинвал раздare турбazа beste xay benat mevesti atels desizin khosin genjite erte brigade fettoy beste xay agost kay sudzet serjite sefette revesti ateraxas testeweng mefenze veladzecet serjite seyuta evakuatsi gunderce dualvat kun ваверти министрат крушчите хосей. По прибытию на место было выявлено, что происходит горение в чердачном помещении и крыше здания порядка 100 квадратных метров. В ходе работы было эвакуировано порядка 30 человек, и в течение 20 минут пожар был локализован. Насколько мне известно, пострадавших нет. Zëngsivers daxostin kenin ku bandis dwed binat me bats dest eksperta berek genjitem hodun ervnat tu zëngsivers daxosag zberek kenin fedel arxejtitem. После ликвидации пожара к работе приступили эксперты и дознаватели нашего ведомства. В здании чердака было проведено электричество. Там был обнаружен отопительный радиатор, также бак с водой и мотор для подачи воды. На данный момент дознаватели и эксперты ведут работу по определению причины возгорания. Точной информации пока дать не можем. فتساگو داخم خود زرگ زنگسیورس تا خوساگوت قارم گنه نیفتونگات و ورلن بنک باز کرده ما آنالیزیز کنه نفستم آتسا خود نیز بلورد نر اکسپرت دارتر کوسنز اما زنگسیورس تا خوساج فدل کرون بستن با بلورد کنن تا فبرگو زسته اواخس رستجم پریزیدنت گاگوی تالان خسلورد مگسکه آبون واغدرسد گورت ادمینستراسی مولبت کن آبرت مینیسترادم همه دور باز اید سرچت فیم بلد زرسد بست خواهی سر سالسک کنن مازل دل وانسان گوندرسد زرگ آغا سالسک گوندرد سوزن بست خواهی منوگه با واتست دونما الکتراینرژی در واسرسته چه فند کنند سرماگوند کامی سارازن سمرکسوی آواریون بسته خواهد سرجت اندر به نتر سرن کننم فارستمه. کوکویت آنژیلا کوتست آیدا کمریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون. Turboze razdare bestekhoe zëngsirveste të khej patsëkhode serglevagen khëgdratta valvatkum vaverte minister Gasete Ibrahim o i banën sangutta barek kejtsawe jo khusak. Prezident buznek zahta irvezin genjten sakhurskostet të khej, ama bakhvaskutta valvatkum vaverte ministra dhe teknikun iftungat fekhozdar kenene të khej, ama kushete pensia siftun kenene sisteme sarazën e kwest farezder kenene. Prezident Goglu-Talan Yevaresya kollega Vladimir Putin Erxon Megeske qave strefed bestion xeste velachizil estayaz se xesteceten Moskvy vaqtsevek mazelte xayad reysen. Uyte xeyfi qusin kutta patsa xade serlevecin merdar bosekte Natalya. Prezident Goglu-Talan ba festastır velachizil estayaz se xesteceten koordinasyon ştab sarazene të xej barzert. Ştabes kun me bacdeste patsa xadun organ të mineverte. Jek uhteri vekenek udzen, prezident administraci serlevek Alburte alan. Ştab duek orime bacet të kenzen mazelt të plan. Zakon dettinat, zakon zinat ama benettun xivin affena yadet xey parlamentun komitet valzigun sisiyer kessen ertenung zakonu projektme. Zergekus seve narkotikun ama psichotropun borette parahat kenene xey berzinat fekarzdar kenene zakonu projektel. Komitet manojit sette kene mitgotekte organ të slujbe xey zakonu projekt ve men ama barat qaqenek organ të çikuse udon status berzun ter kenen qave. Asıl zakonu projekt fadat dette mitgotekte organ të çikuse udon belverd barta xasta ama garantita rargun kenenen.
Комитетом парламента Республики Южная Осетия по законодательству, законности и местному самоуправлению планируется на весеннюю сессию вынести до 30 законопроектов. В частности, часть этих законопроектов – это инициатива самого комитета. Могу перечислить часть из них. Это и у нас на рассмотрении находится закон о парламентском контроле за исполнением бюджета Республики Южная Осетия. Как вы знаете, это непосредственно функция парламента контролировать целевое израсходование бюджетных средств, поэтому необходимо принять закон, который будет регламентировать именно этапы по контролю за исполнением целевого расходования бюджетных средств. Также есть в повестке нашего комитета вопрос о парламентском контроле за исполнением законов. Планируется также пересмотреть закон о статусе депутатов парламента Республики Южная Осетия. Закон принят давно, уже не отражает и не регулирует должным образом соответствующую деятельность депутатов парламента Республики Южная Осетия, поэтому необходимо его пересмотреть, обновить, что есть уже в плане работы нашего комитета. Также этот законопроект будет выноситься на рассмотрение парламента. Планируется инициатива депутатов парламента, в частности, она исходит из нашего комитета по внесению изменений в Конституцию Республики Южная Осетия, в некоторые главы, где необходимо внести определенные коррективы, в частности, это вопрос о местном самоуправлении и вопросы касательно деятельности парламента Республики Южная Осетия. Abundikegem Gvardiyon Skoloy Vagdarcet Qabatır Zinadı Uruk, Skoladzautam Fevazegiste Batalyon Sermete Xestunte Sekamandir Nanite Vladimir Serglevde, Axırdzautan Razırtduy Sermagund Xestun Operasiy Xayadişite Qaytar Zinattel. Abun dekagan Gvardiyon Skolay Vagdarcet Qabatır Zinadı Uruk, Axırganinekten Razırtduy Front Razaqaxılçı Xatse Ötsirun Xestunte Qabatır Zinadıl, Skoladzautan Fadatut Sermagund Xestun Operasiy Xayadişitime Anı Xas Kanenender. Qabatır Zinadı Uruk Ma Faxudduy Batalyon Sermete Xestunte Sakatçınq Amandaganak Nanite Vladimirime Fesnomege Che Guevara. Xestunte İristuniste Çısıl Restagonul Lefte, Yutatasa Xos Kanens ve Zawsafte Feste. Qaytartal Inbeldeste İron Iqdamagaske, Tavali Vxama Baganik Aximam. Čekat šerdo dis na Fedelten. Hajdar tersmok kenegestut, men nojdaren testevet. Nanijino doet futboliste gestut, Arzalone vtung shot. Osterji stavi ulde. Osterji fuskenek shoy. Vanozan tabirat. Хурзадан астут, Джабахайна, сестрича кутро. Машеш кулайта, Джабахши бтаджи такшиша. Анус тамаста, айонуш тхуш орохта. Джабахш скумуло фасиват, Джабах кохалдау чуй, маирстан анус чуй айонуш тхуш. Mifasta wajat bakutto istenderazma. Umaran bertkotto skola ravagduntai Sermagund Xestun Operasiy Chis udunay tsipure filder khozistete. Safars mama ravartto istirfede bastoy xaste ama iristun khadbarzinade sarel tuq kharishte khozistete dar. Это наши мальчики в Бершеста, с которыми постоянно на связи. Qabatır Zinadı Uruk Raydetta Sermagund Xestun Operasiy qaytartıl dokumentalu filmay. Mifasta skola direktor Olga Mikhailidze razırtda Sermagund Xestun Operasiy Batalyon Sermete komandir ama innete Qabatır Zinatте Txay. У нас и в прошлом году была встреча. В прошлом году у нас были гости из батальона Алания. Периодически, когда ребята в отпуск приезжают, приходят кто-то в свой класс, за своей партой посидеть, то в один класс попадает, то в другой. То есть это самое теплое на душе, которое, когда ты видишь людей, до которых ты дотянуться не можешь своей смелостью, своим ужасом, потому что они видели больше, чем видел ты, прожив даже большую жизнь, чем наши молодые ребята. Uyu yunak toxu dar znogachina fatarst udunay sayu atsak Xestun yanum zan gondu Xestun nxmalabde apad khokhldar khusar iristoynak Xestun Che Guevara. С 2014 года воевал на Донбассе. Самое бедное время, можно сказать. Вот так вот. Бойцы очень достойные, они показывали себя во многих тяжких условиях очень именно духовито, именно как полагается осетину, именно реально дух в них присутствовал, такой дух, который поддерживал уже других бойцов.
это очень много стоит. Это даже переламывает те профессиональные качества других людей. Так что вот такие бойцы у нас есть. Бодалу Сармат командир Розер Тая Хастун Амгартата Хай. Война — это то место, которое сегодня для нас является таким испытанием, которое в дальнейшем решает исход нашего мирного сосуществования. Если мы сейчас добьемся успехов там, то мы уже в ближайшие годы будем мирно существовать и жить здесь. Это очень важный такой фактор, который мы должны принести. Из-за этого и мы пошли воевать. Много бойцов, которые именно бьются, проливают кровь, которые реально очень духовито себя ведут, и которые, конечно, обделены наградами. Они не имеют ни одной награды, но это награда — это не решательный какой-то показатель. Потому что Ирун хачтун одай могун дашдар. Ина ноцикима. Тем ишанкана. Ви офтихна фосна. Виу доказани повтори. Ирун Жина Лукатвандар Валохисма, Декоподеханам Бойдосма, Ширун Лапитака Холтисатубе, Магур Растага, Эвзар Растага, Вад Аушиподемашан Бойдосма, Пастамашан, Алмастахунаша Розма. Мифаста Хастун Розер Той Сармагун Хастун операции Хадисен Саман Сфанткут Удаттл. Командирай Славдивый Смар достойный Касталу, Намасура Касталу, Юнус Махараген Касталу. Нарозаемся. Я лапута ровзастой, когда достойный Хастуния, офте ровзастой командирай. مخنن سون نو فلا بزن زینت تم نکس که فسمود نیکو فکوتم و رسیا گفتون تفرس مکایستمول بانسان کتوی نخستون تم قباطر زینا دورو کو دیسا جفین بلد ویرو اجرز گفلتر بازون گوینز اخسار جن خستون تیمه اما بازوننز افسکتون قباطر زینت تا فین بلد کرون خستون تا آخرگانی نکتن نفذ اخستوی تمای خورز آخر کنوی تاوی سپورت ما اما لاوی چارد راست فنداگل چیر قطعیگینا کود تراول کمرید دات فاتیما اینفرماسیون راوخت آبون Odsostër plantejskofta me zardı patsakhadun ansambl simde kollektivme, artiste sakhitsette kenens vërësime gastrulte osamme. Koncerte seguret të rocëste u I fedelu në radun reportaż. Գալաթբարիսը նոմել կավտամազարդը պացախատուն անսամբլ սիմտ սարմագուն կոնցերտուն պրոգրամացատ տեկանը Սանտ Պետերբուրգը Մարիինակ թեատրը Ravdisը Վարասիի ցագատակ սախարմա գաստրոլթը ացամ ֆանդկանենց մարտի մայրայդյամը Կոնցերտ ուղղցավզան ստերֆը դեբաստայուն խաստը վալախիզը բունալ ըստայ ազսը խաստը юбилейцетен Концерт будет приурочен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Готовим мы программу военную. Насколько можем сделать военной, настолько она и будет сделана. Работаем не покладая рук, каждый день, целый день. И мы надеемся, что мы оставим хороший след на сцене Марийского театра. Բացախատուն անսամբլանից ակտիվ ու ռեպետիցիտ է, կոտ ըրվıl խատ ավտանրդար խաշճնստամ իրոն կուլտուրա բերզոնդ ընվազադլ Ravdisն, վմագասկանամ ընկալմակասնց ըրվıl բոնուն ռեպետիցիտ է, բավտը տամայանը խասմա անսամբլը այվադուն կուղտորեք գնեք։ Կոնցերտում պրոգրամմայ անսամբլը ռեպերտորը խասրցավձստը զնգուն խարեոգրաֆիոն նումրթը ավտամա ադամուս ֆալդստադուն ամա զնգուն իրուն ամա վրսակ ավտերթը զարժթը ացանսմա գաստրոլթը ֆալգատը սիմտ ֆանդկանը վարեսի արտակ գուրատը սարմագուն կոնցերտը ռատտն Կրասնոդար Ռոստով ամա Վոլգոգրադը անսամբլը գաստրոլուն տուր ուաղցը վարեսի ամա խուսարիրստունը կուլտուրու մազալտը Կարadzյան Ravdisն նսանան դուվա բաստայ կուլտուրուն ведомства тахсанцы базар бафставд вейфалгат Тбл телевира Чихույթալդինա տատտաքսանա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Խուսարիրստունյա էկոնոմիկոն է խալսադուն պոտենցիալ սատեքանը պրոդեքսպոյ Ravdisն, ախեմ իղով մազալը խայադրայսն ֆադատրացան էկոնոմիկոն բասինյատը ֆատիղչին դարքաննան
ارتكاجما ابدا فيفرال مع خوصالي رستونيا خيتتكن مسكوية براديكسبا دوامين دو فنزم خلطادو رافدست خواهد رئيسما تايموراز گوگينوف كدورسي فيدراسي ريسوبليكاي بازارادو مينوار بانسان كود تازاكسن فاداتو زن سا برادوكسي كاند ورق بازار رافديسنن فلما انفستيسي تا ارباكنن ايكونوميك باستينت تفيدار كنن اما ريسوبليكاي потенциалات خيرات زورندر. Хотелось бы констатировать, что у нас есть очередная прекрасная возможность представить Южную Осетию на таком значимом, важном продовольственном мероприятии. Международная одна из уважаемых площадок Продэкспо 2025. И в первую очередь хотелось бы сказать, что это не только возможность представить продукцию, производимую высококлассную, конкурентоспособную из Южной Осетии, но и рассказать про экономику Южной Осетии, про инвестиции в Южную Осетию, про другие положительные стороны нашей страны, возможности, про нашу экологию. گوگیدوف بانسان کود تزاگراف دیستن آخر مارکاتا کود برزون خیلی بگن فتن زاود اما ایرون سن و میوال دایما آساز راف دست مربوط سوجتن سبون و زن کانسیل گن زاود راوخت پرودکسی غد فینندر. У нас будут представлены новинки, представлена продукция тех, кто уже не первый раз участвует. И отрадно отметить, что в этом году свою продукцию представит и консервный завод, который начинает экспортировать свою продукцию в Российскую Федерацию. И наша национальная экономика демонстрирует факт того, что у нас появляются новые экспортеры. Это не может не радовать. Мы очень гордимся этим всем. Добро пожаловать на Продэкспо 2025. خوصا ایرستونک دیلیگاسی پلان کنه ایغا فدرالون خزکتیمه اما رژیونالون دیستریبیوت ارتیمه فیلم بردتم. بلده قصد زخ سوزن خوصا ایرستون اینوستیسیون پتانسیال پرزنتاسیتم. گوگینا فن خستم کس که فند کننز بیزنس پروگرام پرودکسپو اکتیوونه آرخاین. В первую очередь хотелось бы отметить тех, кто привел свой товар на вершину успеха, нашего общего успеха, чем мы очень гордимся. Это, конечно, благодаря грамотному управлению, труду, кто создает уникальные продукты, технологи, рабочие, технический персонал, маркетологи. Конечно, наша основная сегодняшняя главная задача, я считаю, что обеспечивать новое качество нашей продукции, стремление к которому должно стать образом мышления, нашим национальным стилем высококачественного экспорта. رافدس برادکسپو خواهد رئیسن خوصار ایرستونن آخشیات کاخصفو ایرون برند رازمتد اما اکونومیکون باسینا تفیدار کنن قطاجم چت قطریگینا گزات الینا کمانیت داده فادیما اینفرماتسون راوخت آبون Դորտեր բոզունգեուտն Ռեսպուբլիկայի սուտկե դերղը ծախեն բունղադուձան ուիմը։ Ռեսպուբլիկայի ուզան իվգոսեստ, Znavora rayonu bunay irtegradusy iqsaveta 0, Dzavor rayonu bunay 2 gradusy iqsaveta 2 gradusy wozol, Qoesay bunay 0 iqsaveta irtegradusy wozol, Leningor rayonu bunay 5 gradusy iqsaveta 2 gradusy wozol, Ռեսպուբլիկայի ստոլիցած խինվալը տաբունեյուձան ծպար գրադուսը ըխսավետա 0։ Ախև դստնաբուն խոբարտը, նարադով են բալդ մեյֆիրա։